pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumnget. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marinora, pudno ka ti tinadamag ko. Nagsubli ka numatan ni ising di tapalayda. Ay, uwan, Mari Lori. Ay, nawaw. Naimbag man ta napakawan pa'y laang nila kay na, kalpasan ti panaglalaki na. Ay, naka-Ameris siguro na, Mari. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na ang nakababain laonay, ti kasjay ngay naramid na, Mari. Di mo nakontento kin lakainan. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Mari Lori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora. Kilchoy ka mo't. Di bali ata pudno mo ti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't Maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kayat, mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan, tag-istorya, Maray. Ay, kung naklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta ngay? Naimbag man, tanalagip mo ti agawid. Ha? When now, imbati na kamulaang, itinangisukatam ka nila kay mo. Isu, no choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo ko man isublipay tinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid itikas jay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan. Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lore? Ti bagamkit de, nasakit tila payag mo ang makangkangag iti ibagbagak. Gaputa, pudno kat nga raw. San aya? Apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatang. Ay, kuhala kay. Awan daytoy. Okay aklaang. Iti kasta lang nga madlawa saan ka nga okay. Ay, awan ti maaramidak. Gaputapod no ti ibagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya manan ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik iti napalabas atawan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misublida pa lang dahi nga isyo. Ay nawaw. Jack ida mababalaw. Gaputa amok mat abasol ko ti amin lakay. Sino man ang tinangisawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan nakon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan amaliklikan? Adalat ta maibagadag iti tattao. Salinaw tinagapwam Lore, anak ko. Ay, tang, di man ayan tigayim ko, di ta kabangiba nga barangay. Ay nawaw, di mo ibaga si kamanan tinangidano ni ti chismis ijay. Wana tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at tikasta, anak ko. Pudno mo ti iwarwaras ko ada magtatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day?
Apay ni Iseng. Oh, insi na siguro ti kabit na. Iso nagawid manen kinilakay na. Saan aya ang mabalin na nakaamiris jay tao iso nagaway anak kao? Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso nagawid manen di tabalayda. Ay, piman mo't nga Iseng. Amo manakaw. Saan nasayaat akat katawaan ti kamalitipada tao? Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo. Naimbaglaangan tayo may kamartin ading ko. Apay kati manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw, apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Dayta tipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na tao. No kasta. Isugayam tidakdakamatan ni Ising di na minsan. Ay, amo pa iti day dya babae. Day talaang mangibabain itipada na tao ti paglaingan na. No agsasao kunamla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Ngamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met, Mari Lori. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sentro, Marinora. Anya kay ti aramidem ijay, Mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti ko kumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani Ising manen akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isua talaga. Ay, babae ka. Ngam idadawn mo matipadam a babae, Mare. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay na, Mare. Apay ngamin aya nga affected ka kat saan mo't asika ni Ising. Saan mo't lang akabkabagyan. Ay narigat ti kasta, Mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiesta dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga Ising? Sos, nakarkaro kapaikit din ngam ti asawa ni Ising. Di ka matan sumarda nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gayam manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ak Ising. Adda ka di masapol mo manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalatta kanya. Si kakit di mo't. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo, apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararaganda, saan tayo maritis da paikit di? Ay, uwan nga rod manang. Awanan maaramidak, kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya, tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan kumakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di kuma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak una iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak Ising bakay. Uwan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw, anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanya lakay. Nasayaat nga rod no kasta bakay. Bilibak una iti dayja amanang Nora lakay. Apay mo. Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanyak.
Kasjaya talaga ni Manang Nora, bakit? Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay ket mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo, Marilore. Napan ka kano matitiayan da ising idi kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay nukasta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam iti kas aramidam. Ulitak manan, Mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun, Mare. Awan ti tao a perfecto. Iso an narigat ti agsasao. Tama nga no dumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga aramidyo. Ay, day tatisan ko nga ipalubo sa mapasamak, Mare. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di ah. Kapod no mo tis istoryaak, Mare. Win ngam naragsak ka kaday, Mare. Panagkunam kadikit na saya at amapan mo katawaan, wano ibaba inti padam a tao, no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay nawaw. Anya tinadamag yaw tatang. Pudno ka day, a pinagkwartaam laeng ti ex mo. Asino mo tinakadamagan niyo ti day tatatang? Isu matyagwarwara sa damag iti paradaan itay nagpasintruak. Ay, nabayagan day ta Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng, ngam oray sika, adamot gayam ilimlimig mo akalukwam. Itatang mo't. No sakti sika, sana ka nga gindadalaos. No agsasao ka, kunamlan sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin tagwarwara sa damag, ising bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apagsasaritaan da iti tersena itay lakay. Agin dadalus tumot ngamin nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyukit din. Ang pudno ka di day jay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro mismo tinangibaga kada kami. Anya? Kunak tumot, at ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi ngam nasaya aton ti kastaan na pasamak. Bareng makaamiris matan. Umay ko man isuble to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Marilore. Ada ka di ibaga, Maray? Ay, nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi, kunamlan asino ka akadalusan. Ngam ne, oray matgayam sika, adamat gayam ilimlimang mo akalukwam. Ti kunakken ka ide, di mo kat katawaan, ti kamalitipádam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kwa, Mare. Sige. Innakon, wan. Apay, mabain ka kaday? Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot ti katawaan dagi ti tattao, Mare. Dumakapagsaumot day ta, Marinora. Tapay,
Anya timbaga nakin kaaya, Lore, anak kau. Nakarmaak ka no? Ay nawaw. Pundo mat piman. Itatang mo. Saan kami na nasaya at nakatawaan, wano pagang angawam ti kamali ti pada matao. No, ada nagkamalyanda, ikararagam kit di ida. Walang tatang. Kang runaan ti amin, di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man wano saan, adamad pagkamkamalyan tayo. Mabainak una yun na rumor, tatang. Kasta talaga Ay, kasto'y gayam tirik na nanukwa. Ita amumaon tirik na ti makatawaan, gapoy ti kalukwam. Nagsakit itirik na, tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamot lang tirik na ni Iseng, hindi napan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo, anak kau. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan da itatatang. Ay nawaw, anya ti aramidom iti ay. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masaysaya at maninano kasta ti aramidom, anak kau. Si kamad gayam Marilore, anya ti umay mo ibaga? Ay, adda ka din ni Iseng, pare. Napan nakitsinta. Ada ka di masapul mo kinkwana? Ay, adda laeng kumakayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya ta jaya? Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Agkapi ka pa'y Marilore. Agyaman nak, Marinora. Kunaklakit din no kagura nak mare. Sapay prang ka ti panagsaokken ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men, husto ka, mare. Ay nawaw, sika ka di dayta, mare? Un, mare. Naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano pagang angawan tayo, tinagkamkamalyan ti pada tayo a tao. Nasaya at matata nakaamiris kan, mare. Narigat nga minti aging dadalos, no maminsan. Un nga rod, mare. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay, wan gayam. Nakasaritam ka din ni Iseng. Di mawat ka din, iti pamakawan kan kwa na. Saan pa'y nga rod, mare? Adda ka no na panan na. Agsubli ak tulaangan iti ayanda inton malam. No kasta nga rod, agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medya balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta Saan atay biyag ti sabali a tao. Tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, Iseng. Sapay la kumata, mapakawan na. Nabayagan napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan kun akatawaan, wano pagang angawan ti biddot ti padak a tao. Ay na po, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimpla ak iti kape, mare. Ay saanan, nakababain mo't ken kamare. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa, kabayatan ti panagsarsarita mare. Ay nawaw! No nagbidot ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagang angawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdum nga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, sikaman pa'y lang ti agluto. Nabanbanugak ngamin na talaga. Ay nawaw, agpadata abakay. Kinapudno na, itay pa'y akayat kung tagilad. Nabanugak mo't nagbagbagkat ka nagmaneho. Sapay mabisina kun. Oray siya nga ron, mabisinak mo tayo. Agkakapsutak pa'y kiti na. Agorder ka lang arudan iti kanan talakay. Unan tani, awan mo't igastatang agluto. Agpadata mo't nabannog bakit? Ala, agorder kang arudan taning mabisina ko na talaga. Why? Anya tikayat mo akanan na ya, tayo suti orderak. Makaamukan lakay. Basta dya makabsug Adwam ti orderam, takanan ta aging gainton malam. Sige, mabait lang nga ron. Tamang kita ak bakit? Kat, kumusta ngay mo ti business yaw, Marilene? Ay kit mayat amare. All goods. Ay nawaw, sana all amare. Kanayon nakadumaga si Jepwestom. Kanayon kamot nga awan. Wen takanayon kami mat arumar ka nila kay kumare. Ado nga dagiti orders nga idil-deliver me. Sabali talaga no big time ka na niya, mare. Kanayon kan abisi. Ay nako namon mari presi. Ay, jak pa'y nga rudan masangot ti agluto, aglaba, kan aglinis si Jabalay. Ay kat, mangala kayong aminan iti babaunan nyo. Iti kasta, ada mga ramid kadagita, mare. Ay, anya. Kapay ajak na panunot dayta. Nasaysaya at matlaang no ada babaunan nyo. Iti kasta, di kan agparikot kadagiti matrabaho iti unag ti balayo. Nang runaket, kasta makumikom kayo iti negosyo yo. Husto ka, mare. Kasaritak tuman nga agpaiso ni Paul, may papan iti dayta abanag. Bakit? Awan sa amatin pagbado karumwar. Nausar ko amin na. Ay, agpada ta alakay. Naurnungan nga agpaiso ti malabaan. Awanan isuot ta. Ay kataglaba ka pa'y abakit. Sa tanto manan agi-deliver intong bigat. Ay, saan? Sayang ba't maganan siya ta itangal daw lakay? Kanya nga tano mga latalaangan iti babaunan. Iti kasta adamat lang mga sikaso dito'y balay. Mabalin mo't bakit? Iso na lang ta. Isupay manan asuswil doon ta. Ay, sana balin alakay. Tinapatag, ada mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Tani talaga adjakon masango ti aglaba kan aglinis. Wan makidiya. Malag-anan tangagpaiso no adda babaw na. Agpabiro kaktuman ka ni Mari Presi. Total, isumat tinang isuggest ang mga lata iti babaunan. Ay gituan Ibagam to kan kwa na. Tadyain nagagal tibiro ka na. Wala kay. Maala, isaganam nga rudan dagiti malabaan. Tamapan mo pa'y lang ipalaundry kabayatan ngawan pa'y babaunan ta.
Ay nawaw. Sakti mo pa nagpalundre. Gado na. Eh. Asino nga'y kumatibaon mo? Siya? Saan bakit? Isumot lati ko nak. Sakti mo pa nagpalundre. Ala, agawaam nga road, tani. Ag-deliver ta pa inton madamdama. Nalagaan mo't ti trabahom dito'y balay, manang biron. Agluto, aglaba, kan aglinis. Saan ka mo't amarigatan nga aglaba, ta automatic mo't ti washing machine? Ayun, madam. Awan parikot iti dayta. Nairuwama kaun kadag iti trabaho iti unag ti balay. Kabailak aming dagit ang aramidan. Di kay madanagan. Tamok tar aramidak, madam. Nasayat mo't nga rod, manang. Talaga nga minadya kon masangot yung tagibalay. Kaputaan, adumot ti oras ko iti negosyo me. Ayun na, madam. No adda nga min negosyo yaw. Masapul nga ikanyo iti oras. Iti kasta, saan kayo amanugay? Ha? Ay, kwa. Lipatin yun timbagak, madam. Sorry. Sa naggayam arumbang amakibiyang kadagita abanag. Ay isa dino ngay gayam ti pagturugak, madam. Ti kayat ko akat adda ko mabukod ko asilid. Di ka madanagan, talaga nga adda bukod mo asilid, manang biron. Mala, umay ka tay surok kan katiag balin asilid mo. Ay nawaw, sige madam, tapno makainan na akman mo't be. Medyo nabanuga nga min kahit iti biyahay. Amuyo magtanaga po akpay ijay probinsya. Abay nga, naggalgal kayo mo itong banang berot. Nay, da kayo magayam, Sir Paul. Apay nga galgal kayo ko na. Usarin nyo ang amin ti washing machine. Iti kasta, saan kayo amarigatan ng aglaba? Ay, kwa, saanan, sir? May mayat matlaang no igalgal ko. Iti kasta, maikat anasaya at tirugay. Wanagam nagado ti laban nyo. At dapat ulas kan bedshake. Saan mo't kat anarugit unay dagiti murang me? Mabayagan kayo dita, no saan nyo usarin ti washing machine? Di kay madanagan, sir. Kabailak daw to'y. Ala. Da kayo ti makamo, manang. Ngam lumabanog kayo, usarin nyo lahat ng ti washing machine. Nabibitag laba, ta-automatic ti washing machine, manang. Umay kayo, ta isurok no kasano ti kastayo. Ay, saanan, sir? Amok day tanga operator. Kabailak day to'y kunakmal, sir. No problem. Don't worry, I can manage. Hello, manang biron. Hello, madam. Nakaawag kayo, mag. Apay kaday? Mangluto ka man iti bananak yung. Imbagla meriendaan minton sumangpet kami. Ay, wala, madam. Anya oras ay ati panagawid yaw. Tapno amok atansyain ti oras ti panaglutaw. Iluto mitan, manang. On the way kami. Sige nga raw, madam. Sige, manang. Bye. Bye. Ay, imbagla ang tanda ni manang biron. Santan a panunutan no kasano ti agluto, aglaba, ken aglinis si Jabalay. On nga rod bakay. Dakkel mo't akatulungan ta ni manang biro. Adda naluto amakan no agawid ta. Una, makaina natamutan adagos kalpasan ti panag-deliver ta. Santan a problema ang ti agluto no sumangpet ta. Una, malaksid nga da aglaba ka naglinis. Mabantayan na pa iti balay. Kabayatan ti kaawan ta. Apag husto ti isasangpet yo, madam. Kalkalpas ko lang nga inluto ti imbiling yo abananak yaw. Sambutin nyo ti pudot na, ta iso ti kain-imasan na. Nagtimpla akmatan iti juice yo, madam. Ay na, agyaman ak unay manang biron. Sige, isaganam nga ruden tani, mabisina kon. Madam. Adtuyan ti bananak yo, madam. Ay nawaw, nagadumot tunday ta bananak yo, manang. Kayat mo asawan, inlutom amin, jay saba? Ay, wala, madam. Imbananak yung amin tido asapad asaba. Ay na, nagadun nga eh. Asino ngay timangan kada kita?
Nagado, sayang mat no saan ama ibos. Di yung mga imbaga basit laang ti ilutok, madam. Kunak ano ilutok amin ti dua asapad asaba nga adda iti fruit basket. Ay, nawaw. Amumat adat-da tayo laang dito'y balay, manang. Amumat atalo tayo laang. Maibos tayo nga rod itadayta. Nakaad-ado abananak yo. Bakay, ipalagip mo tumang kini Manang Veron, nagitibado ang nakaupuri jarwar. Nalipatan ng samot Anya abado lakay? Ay kat nagitibado ta. Manungal daw na nakaupuri jay. Ang mga numadadahil nga pwede kinabayagnan ang nakaupuri ti sabong gandalaw. Ibagam, palpasin nan alabaan. Tanay, naurnong manin timurong ta. Kasta ay. Jakmat nakita ti bagbagam abado lakay. Ay unay kan. At day ti paglablabaan iti malikudan ti balay. Ingka kitaan agam Tapno amom ti bagbagam. Sige, mapankunto kita ninton madamdama lakay. Ingka kitaan nun. Ta mga numalipatan tumanang. Naangot paikit din lagi ti basuray jay. Ibagam to, talinisan ni Manang Verong. Ne, adda kayo matgayam tata. Imbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay. Uwan anak daw. Awang ngaming kukuak ije balay. Iso na panunot ko timbal latew. Uwan no amuyo asaan kami ang makaumay ije balay yo. Da kayon ti umay dito'y balay, tatang. Uwan, amok mata makumikom kayo itinigosyo yaw. Ay, wan. Ni Manang Biron, sa dino ti ayan na? Hindi ka di babaunin yaw. Kailo na danong ko mga buy-buya iti TV, itay bigat. Mayat ti iladan na iti sufay ya sa alas. Anya? Jak amu no sa dinon tinapanan na. Kila at nagpukaw itay dinamag ko nunalpas na nagiti trabaho na. Anya? Paliiwan nyo anay pagtibabaunin yaw. Adan sa mo isadsadot na anak ka. Ha? Sinirip ko itay iti silid na. Kit nakita ka nakawarwara. Nagadupay ti saan anak ko pinalinaban. Bado yun sa mo dagigay. At tapos nakita ka nakaupar abado ijalikaw. Naangutan. Madlaw anabayagan dahi dyan nakaupar. Ay nawaw. Nangala kayo iti babao na di nan sa mo aramidin ti trabaho na. Uray kasta busy kayo itinegosyo yung anak ko. Kanulat kamat, iti uray basila nga oras, ti balayaw. I-check yung taglaw-law, san apuro negosyo, tas asikaswin niyaw. Ne, apay, anong tilong gani sa Manang Verong? Naburburo mo tayo. Wanyag pa'y sumanang. Kaslasan mo tan along gani sa tinamayam. Nagbalin mo na giniling. Ay, kuha, sir. Madam, inukis nga men, iso akasta. Inikat ko ti ukis na. Ay, nawaw. Anya? Iso umatikas kasta, may, sir. Madam, talaga nga ikatan mi ti ukis na. Narugit ka nung amin dahi jay. Kasano ang narugit? Kat no iso ti ayan ti imas na. Mala, bayamon lakay. Makantakit din. Inton maminsan, Manang Biron, di munton ikatan ti ukis na, wan. Nalinis day jay, iso ti maysa nga ayan ti imas, ti longganisa. Ayun, madam. Ay, sige, pasensya kayo na. Ti amok akat saan nyo akayat ti ukis na. Iso nga inikat kaw. Sana balay, ma'am. Saanan ama ulit pa'y. Jakton ikatan ti ukis na. Umay kayo mga nan, madam! Sir, naidasar kun ti pamigatan niyaw. Wan manang, umayan. Malaag tugaw kayon, madam. Ang itimplaan kayo kadi iti kapiyaw. Wan man manang, agyamanak. Adto iti platong bakit? Ay. Agyamanak lakay. Adto yun ti kapay, madam. Agyamanak manang. Okay. Sobra matipait kan samit na.
Kat no basit laang matingkabil ko akapikan asukar, madam. Nay. Apay nga at damo plastik to inlutom a hotdog manang Veron. Apay, di mo inikati plastik a balkot na. Ay nawaw! Ay kwa, jakon inikat Tamangan no ibagayo manon nga apay nga inukisak, sir, madam. Ay unay kan manang Veron. Apay, di mo la amon nga agdumatilong ganisa kin hotdog. Jay longganisa, talaga asan ang maikatiukis na. Ngamday ito'y hotdog, rumbang laang nga ukisan. Ngamin, plastik ti ukis na. Ay kwa, pasensya kayon, sir. Oho, imposible. Ano di mo maikati plastik ti hotdog, manang? Ay pasensya kayon, sir. Ala, bayamon lakay. Manang Biron, agsarita takalpasan ti panangan tayo. Ala, sumango kan, tagigiddan tayo amangan. Kumusta nga iti inrekomendak ababao ninyo, Maray? Ay, jak ammo ti ibagak, Mare. Ne, anya ti kahit mo asawan, Marilay ni. Ay, jak ammo no narigat lang ang makagets, gapo ta bumaketan. Uno talaga nga agin lalaing lang. Ha? Agasam man, makadomingo nga inyo per na dagiti badumi. Isu aday jay, imangutan, nadadaal sapay kit din Narukupan, gapo iti nabayag apa na kayo par na iti sabon ken danom. Anya? Adapay may sangay naramid na. Pinaglutok iti bananak yung. Amom ka di, inluto na amin dya dwa sapad asaba. Kat da kami matlang nga talo ti mangan. Ay nawaw. Saan lang nga day tamare? Inukisan na pa'y tilongganisa. Anya? Inukisan na tilongganisa ko na, Maray. Wen, Mare. Di kat imbagak nga inton maminsan, di nan ukisan. Ngamin, iso ti ayan ti imas ti longganisa. Okat? Kabigatan, pinaglutok iti hotdog a pamigatan mi. Ay na, mahay bladak, Mare. Amom ka di, adinan inukisan ti hotdog ka imprito na. Ay na, jak ammo no di na ammo, no sadot na lang ang mangikat. Anya? Kahit mo asawan, inluto na ti hotdog nga da plastik na? Wen, Mare, imbag ko namata nalapdak ti unget ko. Ay naglukon? Apay nga, akas dya ti naramit na. Ay, jak man ammo, Mare. Imbis ang mabawasan ti panunutak tadan babaunan mi. Saan mat, tanakarkaro mata maistresa. Bakit? Kita man ti kabarbaro polo shirt ko. Kita. Ay nawaw. Apay ngay. Nagbalin matan abraw ti puro Apollo shirt mo lakay. Kasano ngamin? Kat pinaglalaok mo ni manang Beron nagitili na baan na. Di na mo't pinagsisina ti puraw kendi kolor. San lang nga rita? Inyo per na pa'y itinabayag. Iso akas tuyan tinagbalinan ti badok. Sapay nagngina da ito. Sayang. Ay na. Unay lakit din ni manang Beron. Ay. May bladak san bakit? Kasano rita nga? Di na mo't saysayaan ti trabaho na. Nagbuntog pa yung agunggunay. Sayang lang ti may pasweldo kin kuhanan no kasta. Lakay. Pasaysaya sa langan no papanawa mo ni manang Veron. Mangbirok talangan iti sa bali a babaunan ta. Di naman amo atong palan dagiti maibiling kin kuhana. Narigat mo abas taungtan gaputa adayo abakbakit. Ibagandang tupay kit din abastos da tao no aramidan ti kasta. Ay na, Mare. Mabainak amang papanaw ka ni manang Beron ni Jebalay. Sikala ko man ti makamo ang makisarita kan kuana. Ne, apay ngay apapanawan yun, Maray. Kasano, kat puro palpak mo ti trabaho na. Agungungatan ti asawak, Mare. Siyak ti apaan na, gapu kadagi ti palpak at trabaho ni manang Beron. Ay nawaw. Tangay sikat ti nangirekomenda kan kuana. Pangaasim man, tasikamat lang ti makisarita kan kuana. Ibagam tamabalin ng ti pumanaw ijabalay. Mala, di kagda nagtakasaritak ni manang Veron, Maray. Agyaman nak Mare.
Apay, anya ngamin ayat ti inararamid mo manang Veron. Apay ngay adin mo sinaysaya at ti trabaho kada Marilene. Nasaya at mo ti panagtrabaho ti panagkunak presay. Isunala ang tatalaga siguro adinak kayat di asawa ni Madam Lenay. Ha? Wun, nadlaw ko akanayon anapudot ti ulo na kanyakag. Manang Veron, saan apumurot ti ulo na kinka no amom ter aramidem? Ha? Amok ni Pare Paul ka ni Marilene. Saan da nga agungat no awan makagapo? Ay, ikwa. Kasano itan? Kapilitan apumanaw kan ditoy. Ngamen, saan da kan akayat? Agsukat da kanon iti babaunan. Anya, naiapay ngay. Sapay awanan amok apapanak presay. Basol mo matlang amanang. No sinaysaya at mo kumati nagtrabaho kadakwada, di saan da ka kumamot apapanawon ditoy? Ha? Puro mat ngamin palpak ti trabahom. No adda kumasaan mo nga ammo, damagampay nga umuna no kasano ti pamayam. Saan kat akasla siguro? Kasla tay ammom amin, ngam saan mo mat gayam nga ammo? Ay, ikwa, pasensya ka na presay. Mabaina mo ngamin nga agdamag no kwa. Anong ikarek, saanan ang maulit, promise. Awanan amanang, nalpasan ti saritaan mi ka ni Marilene. Kinapudno na, inted nan ti sweldom iti lasod ti makabulan apa nagtrabahom kadakwada. Anya, ay kat kasanuak pa'y itan nga'y prisi balasang kaw. Awan at talaga ti amok apapana. Pangaasim ka di ata kasaritam ni Madam Lenay. Ibagam kenkwana nga agbalbaliw akaun, please. Ay na, pasensya kan manang Veron. Ngam talagang awanan maaramidak. Ano samlangan ti agbirok iti sabali amastrakam. Katno addan to man mangawat mananken ka, sapay kumata di munton aramidan ti kas iti inaramid mo dito'y balay da Marilene. Aggagat kan agdamag kan tupay sakbay ti panagtrabahom. Ay, nawaw! No adda ti di mo ammo, agdamag ka. Di ka agin lalaing, tapno di ka maawanan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.